Hi ekipa, dobrodošli na Bayrex kanal. Danas zaranjamo u fascinantnu temu, šta bi se desilo kad bismo živjeli na Marsu. Crvena planeta oduvijek je bila predmet naše mašte i znatiželje, ali kako bi zaista izgledao život tamo. Ostanite s nama dok istražujemo ovu intrigantnu mogućnost. Gravitacija i fizički izazovi. Gravitacija na Marsu iznosi oko 38% Zemljine, što znači da bismo tamo bili lakši. Iako to zvuči zabavno, dugotrajna izloženost smanjenoj gravitaciji može dovesti do gubitka koštane mase i mišićne atrofije. Redovno vježbanje bilo bi ključno za održavanje zdravlja. Ekstremne temperature. Mars je poznat po svojim ekstremnim temperaturama koje mogu varirati od -125 stupnjeva do 20 stupnjeva. Ove drastične promjene zahtijevale bi izuzetno izolirane nastambe i odjeću kako bi se osigurala sigurnost i udobnost stanovnika. Atmosfera i disanje. Marsova atmosfera je izuzetno tanka i sastoji se uglavnom od ugljen dioksida, s vrlo malo kisika. To znači da bismo morali nositi specijalizirane skafandere ili živjeti unutar hermetički zatvorenih kupola s kontroliranim atmosferskim uslovima kako bismo preživjeli. Voda i hrana. Iako je otkriveno da na Marsu postoji voda u obliku leda, njeno korištenje za piće ili uzgoj hrane zahtijevalo bi naprednu tehnologiju za ekstrakciju i pročišćavanje. Uzgoj hrane bio bi moguć unutar hidroponskih farmi smještenih u kontroliranim uslovima, ali bi zahtijevao značajne resurse i energiju. Radijacija. Bez zaštitnog magnetnog polja poput zemljinog, stanovnici Marsa bili bi izloženi višim nivoima kosmičkog zračenja. Izgradnja nastambi ispod površine ili korištenje debelih zaštitnih materijala bila bi neophodna za zaštitu od radijacije. Psihološki aspekti. Izolacija, ograničeni prostori i udaljenost od Zemlje mogli bi imati značajan utjecaj na mentalno zdravlje kolonista. Razvijanje zajednice, aktivnosti za slobodno vrijeme i komunikacija s voljenima na Zemlji bili bi ključni za održavanje psihološke dobrobiti. Planovi za kolonizaciju. Elon Musk i njegova kompanija SpaceX imaju ambiciozne planove za kolonizaciju Marsa. Prema najnovijim informacijama, Musk predviđa prve misije s posadom na Mars do 2028. godine, s ciljem uspostavljanja samodrživog grada na planeti u narednih 20 godina. Život na Marsu bio bi ispunjen izazovima, ali i nevjerovatnim prilikama za istraživanje i širenje ljudske prisutnosti u svemiru. Dok tehnologija napreduje, san o životu na crvenoj planeti postaje sve realniji. Šta vi mislite o ovoj mogućnosti? Da li biste se usudili živjeti na Marsu? Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da lajkujete, podijelite i pretplatite se na kanal. Pišite nam vaše mišljenje u komentarima. Zvjezdica pozdrav od Bayrexa, zvjezdica.